Zwi tshi tevhela miṅwaha mivhili ya u tsela fhasi ya tshivhalo tsha khombo magondoni, vhathu vha tshigidi na maḓana maṱanu na ḽithihi na vha-fumi- malo-thanu vho lovha kha khombo dza badani na nwaha, zwa sia ho no vha na u gonyela ntha nga phesenthe dza fumi-ina. Vundu la Western Cape na la Northern Cape ndi hone ane a vha na tshivhalo tsha nṱha musi a tshi vhambedzwa na maṅwe, ngeno vundu la KwaZulu-Natal na la Eastern Cape o vhiga tshivhalo tsha fhasi. A 14% increase on the previous period. The Eastern Cape recorded the largest decline in fatalities with a reduction of 7.9%. or 210 fatalities. Zwa u budekanya magondo nga vhaendanga nayo na luvhilo lwo kalulaho ndi zwiṅwe zwa zwivhangi zwa khombo nnzhi kha uno ṅwaha. Zwa u lovha ha vhareili zwo gonya u bva kha phesenthe dza 27 uya kha dza 28 na ṅwaha, ngeno zwa u lovha ha vhaendanga nayo zwo tsa u bva kha phesenthe dza 49 uya kha dza 31. Most fatal crashes involved light motor vehicle followed by light delivery vehicles, minibuses and trucks. The figures indicated that many vehicles involved in fatal crashes had a higher number of occupants. Minista vho ita na u ḓivhadza uri muhasho wavho u khou ḓo ita khumbelo ya khaṱululo malugana na khaṱulo ya khothe ya uri zwiḽa zwe vha arto vha ḓivhadza zwa u ḓo fhungudza phoindi musi vhareili vha tshi pfuka milayo a zwiho mulayoni. The importance of ARTO in driving behavior change of motorists and providing disincentives for unbecoming conduct cannot be overemphasized. Vho Mbalula vha ri zwa u shandukiswa ha milayo ine ya ḓo tendela izwo zwa u fhungudzelwa vhareili dzi phoindi musi vho pfuka mulayo zwi ḓo thusa u fhungudza khombo magondoni zwihulu nga maduvha a dzi holodei.